ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santeli gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur R1000 R pusau hybrid is bok lang wanyang ubla mensau jor na gibenta jong khti ha ka jing shabat boarding san benai menchwa nabaw lakum lej penteng kho yau sainar ding elektrik kat baw dang ilek kai hapok kasnong mentau le opdang ya kila jingrap nak office jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited nong stan kumun chipun kan mau hang ni ka Nyotrap Youth Council hadin bakal jingo yau ni hybrid san benai menchwa kalalap udan apa dengan jing stom ke bejur bat nakaliang jong kaseng kalalek mi syakat nat sam boarding hanong stan banyak keren halor kini ke jingja bat link ba ke jingai but dien jong kaseng uni hybrid mentau la yo ya kala jingrap na ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited nong stan kaseng kapan pau ya ka jing song kemen bat ka ai khublai ru ya executive engineer jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ya USDO bat ya ka office brokaway kibala shimkhia pan penyo ya kila jingerap ya hybrid is boklang aku banding tong rengkat yang tadi munyang sakil miso wan ai khublai ya ka office jang executive engineer jong ka MEPGCL nongstoin kepala yarap ban pilih okloi ya kajing yarap namta i hybrid isboklang wanyang naga sinong langja ubala mensau gi naga jing syabat lat gi san nai meswa te namta kani so wan ai kublai ke office kepala yarap ban sistem harikat kajing yarap lem naga yang jingi keseng ga te galonggim ban mentang isekuan mene naga yang jong ka tumi harikat itu hybrid lawan sim ya kasek nam ta kajing yarap naga ni office kajong isar ne te lumbai isar kan walang bat office department hibrok going so ban ai play nak minta jati gani kedeka we gamat bantong